Mayam Grumzer Impact News, Manung, the Kkay Thokchom, Mayam Taram Noxeri, Hokiba February, Mapandagi Haitare, Mapandagi Hokiba, largest vaccination drive in India, Manipur, Su, Dum Sangsali, my partner, Hosi Pauda, Manipur ki COVID COVID vaccine Kakibasi, Punna Haitare, pass dose, second dose, 15 lakhs, 31,728 Yorangang Pawi reporter, first dose, Basim, the first dose in 11 lakhs 88,000 aduga 2081 with second dose kapibasina 3 lakhs 42,447 kapayariba akogi legitimate oiba masing hade voter masing se 19 lakhs nearly 20 lakhs ni hoji pauda 62% single dose kape aduga 18% gubna double dose kape, whereas fully vaccinated to masing se yamna yamba nataba 3 lakhs 4 lakhs ki maya de oba marak sida mu akogi honorable CM Manipuri CM na mamangda hokipa June Kuntra da Lautokipa si fully vaccinated oiba district ta akogi 20 lakhs reward pigni high na Lautokipa gi matungina ngarang phawda claim to the 31st nahan si hokipa ni nini humni gi mamangda claim to matuna Ziribam district na fully vaccinated oiba district amoina first dose kakipa district si first dose da 27 lakhs 429 aduga second dose da 5,236 ni second dose kaps iduna masina maram orakanda kogi second dose samsung first dose ki variations laiba with fully vaccinated oiba su mathok taba adubu marak sida kogi vaccine fully vaccinated district hana lauthoki bagalo na 20 lakhs reward pibs number marakanda tasena first dose kapasina mayam se enough for haiba wahang duni live se masida khana na pack news ki online election biro se aham election Dr. Professor Lisham Sanjukumar, Department of Biotechnology Manipur University Oza Sanjukumar Taram Noxeri, Adogani Suba, panelist when Yabi Diba, Rinku Khumukcham, editor Imphal Times, Rinku Taram Noxeri, the own super guest with election Biriba, Dr. Y. Mohen, Chairman, Indian Red Cross Society Manipur State Branch, Dr. Mohen Taram Noxeri, Hamse, I Dr. Mohen Tamjake. How's it like? Vaccinated, vaccination is the only COVID taking up to quite hena. Maruiba Kulaisi COVID vaccination tobas in having Wapam City, Mayam Kanari, which Minister Sumatu Lautoki Balere. I don't know Lautoki Basimatuina, Live as Mayam Nasu, Mui, Laktramapan, Lisinga Kanipan, vaccine Kapka Tobasi, Madukapi, Matuka, was Pobuda, Laktrama Toika, vaccine Kape, second dose Yauna, Aitare, Funa. Vaccine dose 15 last 31,000 say Kapre. Yimbi are from this rider. Masiki first dose na fully vaccinated tawre habadugi wahan thoktu leiribra aduga masida asina claim toragati first dose kisana mayam na khangai sin haina the 30% covid ki defend tobuga me aduga second dose fully vaccinated toraganda di 60 something maina protect tobuga me haibidi so the first dose ki kapi basang sina maram warakanda laiba hokiba January February mapandi laiba train si Kkay yamna khongchil speech karamai tori aduga first dose in enough ora ba wahang kari habini so Dr. Mohen Kkay akhoi government law phokip se fully vaccinated aise full dose oigadam nebo not only first dose hoji khoi jiri ja toriba 20 lakh reward pi se all population full dose component second dose component kitne first dose component to khalaga fully vaccinated haibadudi himdudi hana haikibaduga to thoisige langane na khalli akoina hainari fully vaccinated the second dose kapo dubu neba fully vaccinated haidu Kkay na supani first dose vaccination na pui do protection 30% dani second dose period is 70 plus, for 72%, 70% behind Marathi, first dose copy the Muktabu 10% vaccinated or 20 lakh people city and a woman from Hibaduga to Shiga de Lapnabra, Samnata and Kali. Anyway, price first dose 10% copy education, Kaitapa. Other fully vaccinated, those are the copper heavy we get over never. As I understood, we get a kind of pun. Sigi Matangshima a point that is reservation lady. A Paso Kapu Pivo Rikeshokai did a fully vaccinated hyper to the Paso Kap of the period Imadu are taking one Tokulan, certainly, Simai.
Smile Tamzege. Aduga. Okay. Zamohina, Bakatana, Hajab Tare. Oziki Wafam, the first dose in a fully vaccinated have of the Lagati. But Lak Payaro, the Bugi of Homslay, Madam, they get fully vaccinated. Second dose to Kapa Matotari Badi. Other the first dose Kaki was in a cover Toki Basina, the reward to Piki Pataragati, second dose, the vaccinated Matam, the Lamji and the Tapaka have Wapam City. But the Nini will come at me. I didn't previous Oitro. Azur Kapada, 10% Kapena, price to Pitu, the reward to Pitu, the actually say it Nareva, concepto, Claire Oitre, when a government law took you fully vaccinated. Fully vaccinated, the first dose, the day, second dose, fully vaccinated, the Machine Cry about the healthcare here workers in the vaccine give Matan Sankilipa, health department have tare, so the Kari Kudong Sadaba, my own again or something. Me Hongkong can't cut out never. Scale up the wood never. Pretty scale up the Specium Tapiva, Vaccine Capi to taste of issue. Specium Tapi. Yam the Gavali, Posium, or the Gashi of the way never. Nan 4,360 and 3,027 and there is a listing a man than a remember the Kaigano. We stick to Yamna with the able to misinformation people, a Masima, making Capasu species solely, taste over so species solely, he reviewed over the Kai, government must introspection to down a hell authority thing now. Kadawagi, vaccine scale up to Riga, taste over 100 Riga, health department to answer this question. City a Prazama citizen, a Mohen city, Makogi, Langaki, Puking Sing Hansen, thinking the Nishimatanga. Okay. Speed of vaccination, Naduga, Sigum, but Tiesto Bugisi, Yam 100% Makan Madu, Madu review to Matotai, Maduna Marmarkana Mayam, the COVID key. License Hantari having from the Lakatori Bra. Other the Lakpataragati Kobiki license, Tassasan Hantari have Taragati, Karikari the Makta, normal life habitat, normal life like Tripsicari, normal life, the Lakpia, the Piavagi, Mata, the Yogriva have a question. I'm so talked about it. Ozarin Kudalaksage, I same question the Rimanga Tambiki, Tamzakipa. So the completely vaccinated Basi, Matokta, the Bra, the first dose campus in a fully vaccinated, completely vaccinated height at the one talk to Lana Sakitana, Kariumba, for health workers in the vaccine, the Makan Kobici, Tanana with the Tawai on Honoriba, health workers in the warriors in the Nihana Bama Polo, the Kai Tambini, Zarinko. They have one from opinion. I know how but the Kitang Saman about Port Amasi, Tabico. Hello. Tabico. I know how but the Kitang Kanatona Tanzania Bobaham fully vaccinated Hana have a sick Carino, Masiki definitions the vaccination fully to wives Karamakanda Kamaito. Aquated Kangi, vaccination to Carino. It is an alternative. A quick Fujibokati, COVID-19 Siki cure late. A quick Fujibokati, COVID-19 si lying the Hidak late. Hibagita Makta, COVID vaccine si a Cobisil, Natragana, Sputnik, Uegara, and any Ladiba, Pfizer, Ladiba, Mayam Sina. अगर कोवैक्सीन ने चिंबा में हम कापा इसे मशीना अकोई से याम द्रवदा खर दी कन्बंगम गदी हाइबगी वखलोन मकता अकोई से कापा इबने अदुना कापी सिदा मरम वरकांदा अकोई ने हेक्टर मशीना अकोई कोविड तकी लोई कलनी हेबदी लेके ओके यू नो दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव डाइड अकोई कोविड वैक्सीन से कापा मतुंग द सीबसु दुम यावदब नते मागे अतोप लेना लेरम बा कोलम बमेमना अदुना मसीदी अकोई प्रिकॉशनरी मेजर for time being short term measures ne masidi aduda akoina support masida vaccine kap ka dogni haina akoina yam kana support to very sina is of now akoi hojiki oina akoi da leiba upai si vaccine kap ka tani na vaccine kap si kaktana akoi si yam drabda khara di kanbangam gani haibagi wakal duda unless and until a proper medication for COVID-19 se puthok tribokti masi natana koi atopa measures leiti na swaida ko myam sina promote tawbuneba aduga nipum khudimangna even scientists in nasu natragana medical experts in nasu khudimangna proposal kana sigi se akoi gi support tawri basi aduna maram oirkanda vaccine sina alternative means ne na tawga tawjaba kalaga yembiyo ahamba akoi gi Manipur da vaccine kono ki akoi gi case si ahamba lakhiba matam
aduna hek kento bunjamda yamna enthusiastic oiba maungda akogi without proper planning what will happen next have to kandaba maungda akogi kanoda doctor ama laying have doctor ama laying have gi damakta maungda extraordinary maungda yam special kano ma treatment am torga prize ka piduna tawkiba admadu phatti have na tip phai atumaina encourage tawdu fai adugi prize period de aduna encourage tawduga what akogi hujik akogi adugi encourage tawduga aduda lairiba group singna one man cannot army manewa any land ama thengna the army neba why not whole army do akoina madugi pull kanda akogi kanogi moida award to gi potugi chanabe dugi wangda especially some karigumba khangalaga piba hoi madu phatti haijabadi nachade madu pai madu encouragement amani adubu policy there is something that will discourage kano moiga manaba mayam amada tawdaw leba aduna hanaki vaccine gi jiribamda kapagi akogi vaccine fully vaccination tawre haise kadai the vaccination tawre se ai masma number one question ai question mam tawme because jiribamgi population si kaya no pulapna hojik ngarang han health department na akoigi kano to matamda hoi vaccination gi oina wafam to tokokraga angang myam narakpagi pot amalari me lising gi matakta en mamangi face gi hujibok lei habagi pot hok lei bane to angang gi vaccine hujibok satri bane angang control angang kamaina kan to ni habasi lei adu leita budumasu hoi aduma tokokraga vaccine ka pasi 18 years and above ne have ne ko 18 years and above ne have da vaccine garang hoki Canada report akogi thara ise hujikta su highway riduni first dose kakhiba masingna kayano second dose kakhiba masingna kayano ani je punjalaga total dose kayano tirisi na highway neba so ida confusion adum create to hore kayino da niyamada dose ani pigadabani asima number 1 later niyamada dose aba piusin ama adudi biriba dose 1 and 2 ani je punjalaga je punjalaga dose pulap 32,665 narangi the pig he kind of high the me listen kun trying to the pig we mong ga pon buri mong masi am person explain to the ba yauri what we should understand is that second dose phangba me masing paliu se dose ani im de set labane first dose na dose ama adu set labane second dose ki ani du punjal laga first dose ta yaugi bo potu ani du gi kanoma akogi mathematics amta da confusing oiba kitang mayam da chamna hanba pohonba pot amak lairiba aduga jiribangi total akogi population as per government record 43,800 something lairiba ko voter list na somewhere around 27,000 above lairiba ko aduga hujik moina kape harise first dose 27,000 something kap krena haibina second dose what liba me masi first dose 27,000 kap krje second dose kap the 5,000 something katani aduna maside sida fully cannot tawre adana vaccinated or vaccination fully cannot tawre adana hector makoida kanoma without proper planning madugi matung tarakpada kari oidani have kangdavida award ke hector patient basidi akogi lamjeng jen ba horokpada kongkap mari mga thang bada masi am phai ma fast price pithu asi kana pithu pugi type mala masidadi akoi na yang kudang singgadab se lengat pai bi blessing this ko akoi gi yong na mapunung sirini na kang hat pada thang ya jela kang do hat ya adugi phim do tan janing de maram di hujing lai bo pot se pandemic siam lubo pandemic ni akoi gi manipur si tum na mangan biaba adugumba pandemic ang khakni akoi na akogi proper policy amagaloina na proper planning amagaloina ngaki apen ba ai apamba da chatpa natam aina pame asmana tawrise pele health ki aduna tawrise pele madu doctor nu tawrise pele na ngaki price pithok puduna di atopal magamana ba contemporary doctor mayam amada moida discouraging oiba kano ma aduna bill up toroka magamana ba administrator kya amada discouraging oiba pot amaka singala kanda adona maram mora kanda akogi proper fight against the pandemic share maside the sabotage oina bagi yam chawa pot oiganewa I don't know kana advice to ribono ado mapu nung sirine na mapu na akogi haing tongda yongna akogi mapu da haing do hat thang yan sele bi film tahan bado madu makti tahan jalinde with the proper policy akoi vaccinated fully vaccination se to thoi hujiki oina di
idak leitri tauba encourage to was the kawai encourage to was the hujik la kun pi kanada pirino ado who is going to get that money how they are going to spend that money adu smachu akoi khanabam sangeba la kun do mai mayum sa oina kanagu makada piribra kari haina piribno habisigi wan thokse masi kai haini swaida yam kano tawba yam properly explain tawdaba pot khara manung da thupaga leibanina masai area sitadi akoigi somewhere akoigi policy se akoigi hekta pele haraure na isanung sirine na kano pesa pagi da bisalaga namo forsarak padagi mangi bagi film da lak do adumakti ai adu tahanjaring de aduna tawriba film se kharati soire review to goma sangi tawriba poto review to kanda fully vaccinated quite interest of more of interest should be in the interest of the public people since you oigadavni have you in ismail tumchik okay people mayam gi the vaccination is the only weapon for to fight covid-19 hype so often lebina fully vaccinated tawbu the mathok tari the first dose ki sin assignment magi masing du yoro matung da fully vaccinated haidana tawbu sin maram oraga madu kanagumba contemporary oi basami nari batu district sing health workers ni tuga madu koi health workers sing with koi frontline workers this ningan na ba laige ta haiba wapam su lakta banati so ida dr sanju dai thamjani muzi da sanju thamjani muzi tonga tonga delta variant israel da lakpa adu manipur da su hari bayamna launa ningai oi ba mi kana hariba delta variant se tongan bagi kano sing se manipur su laina si madu detect obanga me mi oi ahum si yarom bagi film yarom me habi wahum naire atopa country sing da su madugi akiba si laibanina madu soidana manipur su lakani na habagi wafam si dum puna mangna sports singa thama wafam ne depo sumaina hariba sai go jani kunu su thambiri ba dr mohen su thambiri wafam da mayam da achievement am unana ba haidi aigi dis mayam da district sina ena mangtin thana sale adu mayam da hariba to district level district checkal or lamjen je checkal o habagi message to people gi bahut disgrace to bagi wafam lom da lakadobagi haidi maduna disgrace to budi nataba fully vaccinated hai wafam da lakhe na adaida magi first dose sang thagi barina second dose ki dudi yang wali hai tare lamjen second dose ena rising ti second dose ki lakpa si di adum wali adaida tongan ba makhalgi variant si lakhu matam madai tuga adagi vaccination gi khoi speed siga adagi test ki speed siga yengna matam da kari possibility kari oi thokpa yai haidi maduna hena tungda third wave natraga to wave am lakma ta madu tauri basing sina hena protect to gurin khambi bara karamain uba phangi madi da oja sanjo ena hamad hajin ise sagi vaccine gi dose masi mayam so loina mak khambi re Hazik emergency use ki pangiba vaccine mayam se full dose haitar di dose ani ka padawne sai my timing di first dose second dose timing di vaccine ka khena baya except Johnson and Johnson sabab vaccine se CD yearly dose amam ka padawne aduna akhina fully vaccinated haitar di 2 dose ne aba Haujiki oina, haujiki phibam oina. Ado taka oi matungina masi third dose lakpi ai. Ado okoi haiba ngamdri aba. Aun hajiki oina di 2 dose ne aba. Fully high tarde. Ado na ngasai mayam na panbiri ba ji bamgi first dose khatang ayam mana kapaga fully dosed vaccinated tawrena price pibase masi aigi wakhandadi authority na public se mislead tobone moigi moida khoi pakhat pa dagi amma covid 3 haurik ai wakhanda authority tisna masi ai ya mahaning da bane do idea da bane masi control to bangam da ba adgi khibam dagi moisu kainoma pakhat para kainom to bodigi hekta ka price pisan ba khade amde mayam si thajana ba se afabodi pagada fatabada haibidi mislead over fully vaccinated the single dose ta fully vaccinated adugi price pisan base masi public ta mislead over is very dangerous
Masi public te yam the sokan. Hamza public te yam sokan Mrs. I would okay, can see a quick lumsy, fully vaccinated with and prize kapang and more told come on. Already infection, fast dose couple matum infection, liable, even second to lie. I don't know, Masi Jibangi lam to give me the Masi Namtak to me, and I hiding him. The side question to the mass testing, mass vaccination. Masi combine to her my country, mass testing she cry mang her no country, mang her male. The vaccination so am homsi a quick tade, a quina or Pangana country, Adubu. Testing is showing top there, haven't seen Masi man and Roinama Chanam. On everything, Mr. Lakokre. Mass testing Toniana. Ado limit kerta me lambi da tawdang potna adedi koi target adu lotion garwa sine aduna haudik positive rate se handare haibase masi janingde koi siva 200 gasu positive rate handare haibase masi di number 2 testing number 2 handare haibase ai masi di janingde maduda luribse ai khoi aina some sagi discussion TV discussion le kai da yam na khana bse am khana le masi khana is doctor khara journalist kala oza khara lagi social scientist se adu khana ya adu khana na si effect se kai to ude government kai me ta de adagi prasada kai me ta de marde da lairiba khoi she was CSO ma'am lady. She was some money to me the lazy carry, you know, or I wakan see masi can hold her. Haimadi Moina Masagi mass testing to Kani and to give dol, which Kamana Loshalino, Masi Kamana, Masi Pazna, Kanasiana. She also says, Moi, she also says, I quite bazar to lay. A quid on the tabuk or a gay. Hina tola in there. A moina Hoi Mogi Prince topic is good at Pirambayai. Some have the territorial integrity gumba, the boundary gumba. That's also important. That's also important. I know I do important. Nothing higher than nothing. Otherwise, the important is the Masi Mishi Minaris no. Mangatari often never see. Wow, has it Mangatariba? A quickie has it pick up population say. Masi young tina effect the number as they said Amanel. Aduna Masai Kanogi introducing Batang the suit, taking Tang the Su, boundary Tang Su, Tobay at the same time. She should talk some down. Ada Muna, the minute lesson say, Masi I toning de Muna Mangjin Tarasakam. Say the TV discussion that allow the call of Potter, Karanta video. I request the a serious to be like Tropiano, more responsible lobby of women at Togasi check. Pesat Pibiro, more pesat group, women at pesat group, pesat Pibiro. Kaino sit of the seat of public, a quick public, a quick canaseva. She says, how do we over? Muri Matung for injective. And a 2 minute topoje, Masindi, Masip Pazaria, Mangzevo, or any and I am Tande. Okay, Mangatari often the Madu Manipurgi, Miamgi, Hingbamsung Civic Langdai, Kopina, Loinamaktum, Hatiga, the Kanzai, particular. CSO the individual sing the government say Tungan Balaiba, Magi Masamayams, the Punsal Laganda, the cover to Bamasang, you have the Neduga sick ladiba, vaccination, Aduga, speed vaccination, speed of vaccination, Aduga, testing, mass testing, saying, Nasi, Tiestarum Baduna, Nasi, negative organ, hey, no alagati, negative, Oini have like Tavarina, the mass testing, rotation, the Adayata Wamsang, Amtanga, the Laxaram Dr. Wyman, the Laxaram. So I said the lady book conditions in our Morakanda. So I discouraged the boy
lakadra haibagi atung mi pai basu laire adaida akhoi early achievement early claiming si karigino torai jaswaida masagi ozari kun haibiri ba mapu nungsibagi damakta kang du thang yalaga hale haba pham du lakadra bra sigi dangerous oi ba point sing du kari kai lei ozara Mohen Dr. Mohen kitang thabiramo Pagi, mayam sa doing kanare Sanju hai Rinku hai vaccination is dose ani changbanina fully vaccinated hai ka ki dose ani ka pudu hai ga dabne ba masidi the first dose kakta full population targeted population to cover tore na fully vaccinated district ene pais pithok ba se premature mali adu danatana madugi fallout legeni at the district sing na koidong sagot ka daw po ni adigi amuk so concept sida piriba price kanana logo tege yes CMO na logo tra okay the price kanana logo to no sim district administration logo to ribra DC logo ribra medical CMO logo ribra if so hida ka bi nurse to bibi ga to ribra adu to kanana to do no equally but sisu policies like ba adana first of all piriba simak first dose kapai the mukta whole population over tore na piu sima ma concept sima lale akoi uda sanjur sai hai masin misleading ne na ko product atugi fallout like ne ba tai districting discourage to ne ba kainu moi ne first dose ka paga first dose the whole population ka pe le to fully based enterprise pitoli akoi sibu utan dhara ka ne ba already slow to river vaccination le semu tandana tandi mande torgomu reini demoralizing togani discouraging togani scale up togu scale down togani sini hoi health workers sing da khoidau sagot pai to ko laga lai ko ma tatra gari ga sing na putha ra tori se so wan chalaga eta single to first to ka pai jongta moi district to 20 lakh pitho khari ko ka do ki ga na tandha ga da wa discouraging demoralizing oi thobok se ai mati government da masi to concerning de asi masi khara premature oi hai tare al pole nis ani mag rinku na so hai re oda sanjun so hai re vaccination okay ada oda Mohen ada the discourage to bo wafum discourage to gani habagi effect to lak pani na improve to na bo wafum lon jikara maina government ka mai hona ba ya da di hai di pitho khre reward pitho khre it is enough lamjin do final test of the line to test of the chain ba hor pa step hor pa da da man pasa do mal yam yang si le pitho khre ba phom ne da da atop he na encourage to na wa phom ni kar mai photo pini da Dr. Mohen Jadi andu to we wagani andu to we bi thapoi da sok do ri boto eno khar mai am ne ko nurses ni technicians sing ni doctors sing ni drivers sing ni da koi bu ko do ru de ge na moi na first dose ka pitho khar ka na ai na tan tha ga to bu kamai na busap to ga de ge sha communist to rethink concern DC sing na the kamai ne administrator sing na kamai na masi scale up to do no more scale up to do yang wan to ka ni yang khoi dong sa ka do pon ni competitive way na kan da saliba Imphal west copy east copy 80% mo copy computer university da oina 100% population three am java ro fast do gi 100% copy to it is very unfortunate hai tare and masidi to janing de thamoi sonda gara to wa taptha ga do mi ju kari ha de sing khat tu no karam mai na scale up to do no ba sini se lu ri ko men ni khong thang ma soi ba da kari ai ni yam hazard da soi ga do ba impact li ga do po ne ba the hell of the district mai am sing sina ko in to ri sidi sing than ne bi tro ba da ga do de gi na taptha ga da mo khoi ram khoi sham no ga do tho che masi leingak na to se to taning de sham na hai ra ba de criticize so bagi wan tikre premature oi mali ki ke na do lam jin ba ta khai ta la ko yau du da pan thong bam yau du na pha ta do mali price ko sa mane ring kur na hai ba mapu nu khiri ne na aying do ka hang en jan ba do yo no pu tu mi da adu mai na harmful effect to ini deleterious effect atai district singi workers singi lege lo do di ko na nong nangi ba nong ai tri se masidi
Sarkar government has to think how to scale up, boost up the district. Okay. Yamna Lahori district mayam sigi health workers sing aduga lairiba COVID ki damakta frontline warrior in a chain chung mayam da wakal nungai the poor lakata bin the government so special initiative of Norganda Vusap Torona ba sumaina pito sigma wali having sing ba to come ba wapama tamagati COVID ki to fight COVID-19 so I hit yam kanba lamjendum chenkana kani aduga miyangi pusi du kanana with the amatangaro priority Hena mapung pana dam the sanghan ba to the government side ki hona bam thok pra ba wapam duni matang sam tentak prem no so ki prek thang ko yam thon sa ke peng su ming ta don ne Classic Hospitality Training Institute, a unit of Babina Healthcare and Hospitality Industries Private Limited, initiated by Classic Group of Hotels. Admission open for 1-year diploma in hotel management and 6 months course in food preparation and culinary arts. For free counseling, visit us at Hotel Imphal by the Classic 3rd floor, North AOC Imphal, Manipur, from 9:30 a.m. to 4:30 p.m. For more details, please contact Classic Hospitality Training Institute. Phone number 690-935-8685. This program is powered by MAYOL app. break it to mayam ko na tam no sari naina sari basi first dose in ina poira COVID vaccine capacity mathau tari ba si fully dose ani maksi kapa dunia du project si jiri bangi ina di han ba dose fully covered to gibson ba morkanda madu akoi simni san law thok bi matu ina han ba akoi constituency natraga sagi assembly constituency have any jiri ba the assembly constituency to district ayam pulla bani na dai the first dose natraga fully vaccinated tor district han claim toroka na dwaina semi law thoki ba kana do manado lobire but so is the koi rewards cinema morkanda hariba lamchen di yamna yangna fully dose to di anima vaccine anima kapa dose anima kapa di khara wali da lemhori district sing da yamna disgrace oigedo ba wapha ma tholok pra da busap toruna bo paisin du kari kaino habti matan duga ai second round hai tare break matung se Dr. Sanju da mukala saram ge oja Sanju da tabi ko ki oja Sanju se ai oja Sanju ai huziki wafam da ni mulak saning se ngai ki tongan ba variance la konina da disgrace to ba da CSO singi yamna pressure group ama oi bani na da makoina su yamna law khong ba hai di means makoi da pressure to bam sangi adubu CSO sing to mina lai ribra haiba question do hanga ba yaraktre adubu sidai da karigi da makta no sai da second dose ntra fully vaccinated oiragadi the people mayam na nungnangi basing atu wakal da nungai ta bale sing do ko kanda madu government step ama lohom thokta bra jiri bam do boiro Imphal mayol do boiro hoji tongan ba covid number mor kan da thinga mayam lai nut cut few lai bus sing batam sana selak ta ba duga school college sing batam sana hang ta ba even atop state sing da di asam da su khra dum relax tawre haip tare vaccine yam da pajana ka pa bani na da school college sing su higher classing di lalibat September 3 hangna ba plan tori duga moi local bus na sing madi dum sian ba khot pa hom ji lai gre Manipur da su adu wafam do private school welfare association su madu sangi ngoina hang to pagi wafam su proposal pukala palere kari happening is why the hena vaccine kap na bagi wafam fully dose fully covered tore har bani na da kra offer reopening tor pagi wafam se kari phong to pini Dr. Sanju quick vaccine kapasi first dose second dose kape second dose kapaga akoi chi virus na attack tonga maro haiba nateba akoi da viral infection is sang bang maro haiba nateba around 60% shit only haiba neba naraga su hospitalization lagi sibgi sansi handani haiba neba masina 100% shit nateba aduga second point da sigi virus ase hadna fully control to dirgadi very makan se thok la ne third point da ithibi ni una mak se boy dingai akhoi loina mak se boy de hai bidi
अखोई इंडिया हायरो नत्रे मणिपुर हायरो मतम अमा हंधबा याई अदो अतोप मफम मदगी बेरे न मथौ थोलागा सिदम तोगे सेकेंड डोज कापगसु अतोप बेरे न अमना मसागी वैक्सीन दु रेजिस्टेंट ओइबा इफेक्टिव ओइदबा ओइबा वायरस अनोबा मथौ लालरे अरेजे अदुम मफम दु हौरने अदुना अखोइना दरकार ओइसी सेकेंड डोज काप मतुम दबोक्ता अखोइना एसओपी हाइबदी मार्क्स उपा अदगी खुद हांबा खोपा सी अदुम तोगदोनेबा अदगी दिस अखोइगी फिजिकल डिस्टेंस हाइबदी मी पुनबा यादबा खोपा सी तोगदोनेबा वैक्सीन फुली कापेना अखोइ मी पुनबा यागिरोयबा और कोई मी वैक्सीन फुली वैक्सीन काप मतुंगदा मी सिबी सांसे हंदरंबे अदो हॉस्पिटलाइज तौनी मी नारकनेबा मी नारको मतंदा हौजिक मणिपुरदा हॉस्पिटल पोहटपदा इमुंग अदुना मी एमदा लाख अनियम ला अनिम चंगे अरुना सेकंड वेव कीदा मी कियाम इमुंग अदु मी कियाम नाकी मंगा तुम दाब यावगेबा मरुद मयाम से पैसा से यामना इकोनॉमिक मुई पैसा से यामना फैमिली की पैसा से मांग रमने मसी तानेबन खंदरना तानेदे बोनेबा लायरबा क्याम से वा रमने इमनी ना खम मयाम से वा रमने लाख लाख सिदा तिंग लई रमनेबा सिबगी वाद होय मरम थमगसु अदो अखोई पब्लिक की फिल्म याम फसलहंदेबा और नाबम मतमसिदा अरुणा इकोनॉमी दा कई याम सोकदोइने पब्लिक की या सोकदोइने याम सोकदोने हसिदे हॉस्पिटल याम दा कोविड नाम तमदा सायम नौना रे मैम खंबी दुमाई अदि हॉस्पिटल फसना सुमरा लाम हंदे हॉस्पिटल खरदी कोर पाइ याम हाइने येबा को आई मी इंडिविजुअल खरसु कोर याम पाइना रेन हायबा अदु पसा मैम दसे मसी याम सोएबा पसी आइना थोदों है अना अमोन हाइदसु ममांग द डिस्कशन द क्याम मी क्याम ना सिनैना रम नातनेबा अदुना एखोइना हौजिक वैक्सीन से फर्स्ट डोज नि सुकापे सेकेंड डोज अदु कापे हाइना लेथोप यारोय अयिंगसी कनो आइना सुम ताजबदा स्कूल कॉलेज हांगनबगी प्लान से तोरे है मदो अमरम द फै हजि स्कूल कॉलेज से क्वे मतम कुय लोन किबा क्लास तोक दबा छात्र मैम सु मो समम नदना ज्ञान ताना लेरे अदुबु जा अदा खोगी गसागी जिरि बामना बाय द क्लेम तोरबनिना तो बसु यामना बुसअप तोरनो प्लान द गवर्नमेंट याफम थोक्तबरा हेना मदुदा इकोनॉमी सोथरे बतोन तो हिरम क्या सोथरे बसिंग से बुसअप तोरनो प्लान याफम थोक्तबरा प्लान याता करी करी नहीं पेसिस एम्फसाइज तो बया अदा खतन थबिरम तस तो बिरम मुजा से प्लान दि सिट तो गदोने सी वैक्सीनेशन सी याम थुन तो गदोबनी टेस्टिंग तो गदोबनी वैक्सीनेशन नते मास टेस्टिंग तो गदोबनी कोई टेस्टिंग तौरीबा वैक्सीन तौरीसे मजी कोई वायरस कैरियर मी वायरस कैरी तौरीबा सिम्टोमेटिक होइगरा अनसिम्टोमेटिक होइगरा वायरस कैरियर तौरीबा मी सिंगसे मजी आइसोलेट तौरगा थांगदोने हनेबा मी अतोपगा हेल्दी होइबा इन्फेक्टेड होइदबा मीगा सनरोय दोने हाइबनेबा अबना टेस्टिंग दका होय टेस्टिंग से फजना यामना फजना तो दका होय लेकिन वैक्सीनेशन दका होयबा अदु नतना फास्ट वैक्सीन कापे लेकिन हजिक टेस्टिंग तौदना मी पॉजिटिव हंदरे हायरगा मैम नोइन थोलो कनो तो अदु तौरसिदि अदुदी मथंग वेब लाकुम मतमदा पजादा वानी पुलप सचिनी गवर्नमेंट वानी याम वानी मसी कंट्रोल हजिक कंट्रोल तौबा ngamdaba फिल्म असिदगी सरुक यामना हेना वानेबा अदु गवर्नमेंट मसे ओके अनकंट्रोलेबल स्टेशन दी यूरोप याएबा गवर्नमेंट मसे याम प्लान फजना सिंसियरली
government sincerity miao do ne ba masimadi simadi yadi hai basi government to do ne ba just for koi prajada thaja ba adagi manage problem manage ki type adu ya problem solve to do ne ba problem solve to government le ga do ne ba problem manage to na le ga do na tie ba en ha ki to di long lasting oro ya ba okay adu ne ha jani okay problem manage to borom dasala ga da vaccine problem manage to na bo na baduna warga di madu covid thena da mai papanga moi solve to na ba upai da thiga da ne ha baduni matang sida khoi gi health department da lakpa ngasi gi report se dr mohen so tapi madai me thamjage ngasi 3943 sample test to oza mohen dr mohen aduga masi positive oi gi basi 299 positive oi re adu positivity rate sina 7.6% oi re mi taruk lekhi da ba pham jini hojik lai ba ngasi tharakpa ngasi latest report ngasi gi oina 299 ba 290 positive 299 positive oi rise out of 3943 test over da positive rate okay positive rate 7.6% ne okay thank you 7.6% okay ay uzaring kuda mulak seramge ngasai thambi wafam duni ngasai problem si manage to no wafam nom do yesang ba man ba aduga achievement propaganda ama to ba man na ba mong da sangkhan ba man ba khong thang ama he o pangi ko panelist ko di mong sa habi dim na ada ida tasing na sincere ba ma la ga di sincerity ma sang ga di government so ada ida sincere oina sibokti khoi to ba ngame sibok to ba ngame ha na tasina utpa thawong ni hairaga su da ida utpa man da ba mong da lab ni na da atop state singa yeng na ba da top state singi even Delhi da natraga man India ga top state yam kala covid ki kalam pham sing da sangi oina kari gum khara ma khoi gi lokthok na the school hangba the busting flying topa tuka tonga ba khoi gi nu mugi satna ba system sing je satna ba dum hore da Manipur gi oina di hazu phawda night curfew su lai ri tuka swai hida valid obe aba masak sing jo ozaring ko kamain thambiningi khara hena adai da covid vaccination natraga sankhela ba positivity rate se hanthare hairabani na adai the government kari proposal kari pukhat pe ay which CSO sing sahibi ge ba khoi ge response pressure group amoina mayam si tumi dimne leiba dawna tawba man ba wafam am su puthok ta bana ti adai the kari thamini question ani sto zaring kamain thamini ozaring ko gi sound do unmute ang tawbiu okay kasai oza sanjuna habi ki ba wafam da ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯁꯨꯛ ꯂꯨꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯂꯨꯞꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯌꯔ ꯍꯦꯗ ꯇꯧꯒꯅꯦꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ CSOꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯀꯟꯅ ꯅꯩꯅꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯟꯅ ꯅꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯞꯄꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ CSO ꯑꯃꯠꯇꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ amata takiba ai hujibokta ai thengnajadri haibatai ngasibokta ai paumi moina hujibokki oina hidak phajana kapchi haibagi pot sida akoi hoi panel discussion da karida moi organization gi oiba mioi kharana ida kapa phai koli na haibagi potitai adu balau hulodi adu gi ona tainabada covid na akoi bu chalaba matam sida akoi da hujik issue puthora ise akoi hill area committee gi adu dagi schedule tribe ki adu haibadi mioi ba samasina covid na loina hat kharo matam da akoi na schedule tribe talaga kedu duinu kai sigi wakulon si kau thokpa mali hill area committee na su akoi society se swai leitra kanda hill area committee akoi na pagan kalaga kedu duinu kai bagi wakanje ikan da bagi mong amakta issue na tabada matam chanab da punglon chadana jagoi sha bagi timing amak chatharap gi pot amak akoi na ayam phajana sengna handaki phibam sida ui masi aina haijaba nate ai khatana haijaba nate leiriba phongiba nungtigi phongiba koi cover sing nungtigi pariba impact ni news ki koi news da masi yenga kada dum koi na kangba pot amak adu oi adugi hairuradi punging yam nusiningai oi aduga amana keno si akoi gi Covishield kape koi covaxin su lei aduga hujikti kari haige da oza sanjuna haibi hiba
aduda yaugibada koi je double dose na koi complete oire haisu scientifically adu bong to prove to report am ka double dose na akoi se somewhere around 60 to 70% akoi kan bangami secure and bangami have over the now koi kari mu la ke da those who got double dose phangaba singse muisi kamai to ge da kano ne se kanagumba kano institution kharadani khudi makta natte double dose phangaba muisi singse se muisi antibody test to if require third dose kapo haibagi booster kapo haibagi adugi kanosu dum kanosu manungi oiba instruction generalize oidaba adu haibati is two dose sina wakta koi kalgani ena koina kandana koi thajadana lei poch wakta sina to amasu changai ko haibagi pochi already leiriba khangaba akhangmasing di khangani koi health department da leibiriba kano sing adagi scientist sing na nataga khudimak na khangbirangani aba haibadi koina hujik da kano da third dose karigum matam da ka or pai hai kai se aduga sigi phimam sida leibisi da koi third wave la kani na kanna koina pakhatariba tanja sida third wave sida kamai tawgadi haibagi pochida akoigi aina yam toina haijaba new normalcy haibagi wakhum amak leiri se after akoigi hujik covid leigre covid na maram warga night curfew hujik thamibani kayu from the containment area laukhoibani adagi curfew adagi containment laudana de gari chatpa khotpa mayam thani nungti gi fine loribani but to be very frank I masi kari gi fine loribano cover the covid behavior thugaibagi fine lowi haibasi macham chada yam toni yaw thingai adu I don't know why ai kari gi dabukta health department state health department sigi campus manungda when many people breaks covid behavior when many people gathered there without masks for submitting forms of BSc nursing tambagini na tawu matamduda nobody was fine there kari marangi dabukta health department manungduda na akogi covid thugai bada kari su action lawdraga why those people outside mayam de kugi lambi da chataya da no mugi chara tana ba chachari bisim de paisa khoma ka da mone toru what is happening in this akogi government kari dawri no se ai yam toina ai sai tom da yam toina hangjani mo khoma mo oye ba forget about election the moina political party to me abdu wakti panjar roi that is politics moina hana gera sunagera tawjara suno but health department masadu gi health keno du manung da wakti at least covid behavior sidi follow tongna bo hona da mapanda te fine myam thiali se mas kari hino sine ba ina masida ai hangri bo form de aduga amaron da namu fully vaccination su tawda form ka lupa lakon bisle lakon se what magi policy si kaino lakon sigi policy kari taw haina hari bano haibidi proposal su laitaba mi am ka piri raba lakon sina si taw sigum ma semu haibagi pot ba mama laigidawani why a district administration amada karigumba award am pitaragide Dept award should have some policy program adugumba amata su thamdabida just who is going to take that money masi kano taw deba sigumba pot sina ko akoi hoi akoi kano paumi urubani karigumba tamni am sawning poi kanna sungami poi adubu akoi ne kanna ngagjari bise ai isagi Paliwa Sakar se nukside na nangus nati. Paliwa Sakar se nuksiman badagi soi dana baina. Moi soi dana to view haiba wakalon sida. Akoi miyam su kan view miyam yaudar de Sakar se liru haiba wakalon sida. Akoi na adu biwa pon si akoi na putok se bani. Masida sida akoi na soi si karai de no rati jembe mutta da tintin de madi adu ni adani na haina bagi thabak simasu to khada bani madu su kok khada ni because ni leitradi kamaina government leidino koi praja leitri government kamai leidino praja se leibam changi praja helio hanbam changi helio rom tab leiu government dot that is a perfect government masi kai haijage okay ngasai thambiri bo wafam sing da yamna marik sum ba hai tare koina haijari ba paumi sing thijari ba haijari ba mayam je against government gi against nanti government da kitang koina nusiman magi haibani da he nusiba popodana mayam je kaning ba sohening da ba mayam tu ururakanda koin haijarakpani haiba wafamdani aduga masi mayamsi lairiba lupa lakun reward na pirib du karamba mawongda karada pirib no kari tongna pirib no haiba tu karam mek senga
hena piraga da nurse the pidor doctor the pidor ntra karamba frontline warriors in the pidor police the pidor ntra da da mayek seng bam su sang hai bapam duni ai lo sala pisa Dr. Mohen ki tajaning basing ngasagi mayam sina ngasi covid ki test to bodo dum test ki resi testing resi dum khara dum handari so is the political mileage am logo man mongam da yam early climbing to posina election su koiraktre ada di kamain thambi ni so is the ai khoi government sina hena phab khongthang am dum locally yam kana yang sili hai ba pham ji thambi ning bra kamain to masida laiba district mayam district tara tarungi lai tara manga am di dum sotari adigi farfang districts mayam lai tha pham sing da lai hai tare remote area mayam lai asong district mayam su lai this Jiribam district khadum yam South district maksud natri have often the Pondo people in Adaida yan early climbing to Busina Madada Sagi boost of Bogi, Lehoriba district in the Hena, Mangzin Tan second Bagi, Upayam Tangi was up Mohen says nothing Tanzania it, Tamira Mudada. Hambada, Ziki the fever report Matuina, Manipur in a city positive period is 7.6 Neriko. Out of the when Indian mainland Giti. Below 3 the labor 2.56 2.7 limited ha ni he labor 70 days muksu labor aduna akhoi khongjang che handare na khalatu positivity rate se 5 3 5 year kan control ha gida sing amna bai da makta apene ngasai panelist ku jungna hairiba scale of testing mass testing oda sanju nai to asiam darkar wei mass testing to orga yaringai detect or isolate to bokotpa adagi vaccination check utiki jiri bamda award pithoki bachina atai district singi khongyen handanaba macha oi sikamai na kankhat handage herdi government of hojikla popiyari sidi second issue fully vaccinated check dose ani sunaka pakang bu issue kai encouragement like ni khoskini kai na government hojik to Pini Haibum Below Popuyari Eva. And a part of the Pitokreva. Aduna Lehoriba distinction issue, Tenkalaknaba. Second dose, Sikapo, Masingam, the Sunavado. Adigi scope of Pinabay encouragement incentive check. And they in Kunapanjiba. Kanana Pishati Lodu, Dishima Lewam, Loduera. CMO okay, and Lodu Riba. Aduga SP, Hanasam, the Lodu Riba. Combine masih su problem tasala lower combination the dorige incentives lowering khanga seva same or disira karama monge tilai to dorige how they are going to distribute it copy the liver nursing ni port pudori vaccine pudori grade forcing ni monitor to wear with doctor sing ni regarding sugar with driver sing ni whole team effort never health worker sing Masi grassroots level lady sing you price sensitivity. Yen never the much saruk tumbi. They have to discuss. I don't know the serial of the same or low to SP low to Canada to never. I don't know clear cut ama policy framework ama masi go manager ningi say when we do say na koi encouragement or hoy somehow Kongian to Horkangai Lloyd Regate of a Paldo Kapi Pitokare and the Mu demo is 16 to full dose kappa, second dose kappa yamba made to be hini habit of Pokio incentive to. Quito Sawatan was demoralized with the Navamasi, Amana, with the market hanging of Holisha, Kitan Matam Sango and Digi. Tendel the Bikum we had Levaco. Pungani that home low in a police laula. You know you're the boy. Ada yang na bioli drama tu je tang khai ready. Adu serupudi pung teruk powder tu ni na market macam sisu dukan hang bisu bis bisu bisu. Pung aku meri extend tu bioli drama tu je ani tu tipe boda ba. Odi yoli sisu pung aku meri bawa yon je selu. Dukan hang isu pung aku meri mengapa urus sang tu biu. Nanti di attend macam tu di mi kung ba crowding je. Overcrowding je macam tiel lagi. Pasum tergai government suggest tu kita tamzik.
Okay, tongan suggestion to ano appeal ni tasing harakanda COVID appropriate behavior to gaya ba lambi this is a may anda kita fine ladan nung tigi tum update tawri itu pun tasing na health department manung da ada COVID appropriate behavior sing to gaya sing the police na da action law dikari gino police su lambi da surok ta ihan api yon benatraga lambi da no gi mathau sasa bata kitang soi gi ba may anda ti madu fine kano lang ta yam kan na law da na madu action law na ba ham lady itu pun tasing ngarang han da thoki ba basic nursing gi ada kun thabi baduni Health Department manung magtada da COVID appropriate behavior to guy basing the government action log basi Health Department manung ha ba yari brada da misam kai nai da thabak stone zaningi with tongan ba districts in lari ba mayam second dose da hena adai da chengkhalak posing su adai da reward thamani ba wafam juni adai da hena busap torona ba duga hariba 20 lakhs nanta reward piri basing to karai da use to goda bano but infrastructure se ko use to goda bra natraga akhoi gi tongan ba wari basing the grassroots level le horaga so sang si loi wa ba nursing wa ba doctor sing wa ba red forcing wa ba duga driver sing wa ba tongan pham sang chang na vaccine kam na ba makhoi gi mayam covid ki singba wave se thugai na ba si siding ngak thon na tori ba mayam so masak khangjan badu mathok tari khangan badu mathok tari aduna policy program yauna maduda angle du yeng kanda hen na madu swai da sinna ga da sida hen to godam ni haib du ka meni me sengan jani haib du ni ai yam last yamna I kano dagi Dr. Sanju dagi point khatang tajaningi madudi ngasai thamjigi pa school college gi matang do oza Dr. Menel khara hen sangto ning ba haidi ngasai Kkay Singh hangi ba market ma samsa hangi sing se matam si kitang sangto hani wa phom julai bini na adai da normal life to langna bagi sai sanam tang tabira mo Dr. oza Sanju yam ten tak hojik leri ba government gi sathari ba plan si di koi normal si ko padi yamna wani yamna tapkani maram baduna school college hang se masi ai wakhandadi masi yam phattaba amu oigani hojik keno khoi hojik si third wave la pagi phibam lai bane ba sis aduna school college si hauji lei ba phibam sida hangdok pataradi mase kano da khoi third wave sida mateng pamtham thone ba aduna school college hang hai ga di mass testing se yam phajana to ba honestly sincerely just not for the namesake like vaccination siu to ba sinna tragedi ai wakhanadi hauji school college hangning na su normal si hanjam na wakini hapni niam normal si po pada masi amwani aruga third wave la par mateng yam panjingani asina ya okay government hai tare tori basing sida pena da baduni khare hena active oina tawba pam baduni hai biri ba wafam sing se problem manage tawba department mari le bo authority problem manage tawba ki wafam sina masina second step we view problem solve tawbusna madu phana solve tawbusna first step we view da sincerity amasangi mayam da malhan mamong da malhan bagi thabak si madi khara tothoga thamoi sengna tawbiu maduna praja laitraka da government su lerawai mayam sita kanana ko bitiki kanana ba hoji ko leri ba upai si wifan si vaccinate tawbusina bara moraka da madu khaktri aduna first dose is not enough masina first dose kap ni na boy banate second dose kap mathau tare second dose gi damak ta su adai da second dose kap gi estimate du la ka da da su second oina hai tare ha ba district oina jiri ba ma phangi ji mayang ya jiri ba ngi miyam na su harau ron ko jiri ba gi district administration with health care workers sing ado towan ba authorities sing su madu ta sengna akoina government ha ko phom da mang thana akoina thabak to bungam mi haibagi right su lebi gani adai da su lehori ba district gi district administration natraga towan mari le no authority na su makhata na he na lamjen du yang se khala na ba estimate du phangna na da policy program sing government site ki ngakpi daga di thambi daga di adai da he na covid fight covid haibasida he na manghil thaba solve to bagi upai amo igiri haibo phomni takasari ngasigi is first dose enough haibo topics da yawi about Professor Lisham Sanjukumar head of department of Biotechnology Manipur University Rinku Khumukcham editor Imphal Times and Dr. Mohen chairman IRCS Manipur State Branch guest ahuma pung sing manung nagi online da yawi dura topics mo pung phang da guest ahuma pung manung ni market ki takasari loina
ngasi ko ni manung ni thoro sim patang tin jari me ampon pore poina rumjari